جواب خیر بسم الله الرحمن الرحیم تماشوان هیجا ام دنیرن راسته جاره کدن پیشبری ونه و هفته مجارا درباره زمان و هر وها هلبجارتنا هرمی اول امیل سر خبر بدن ما برنامه خواه ایشف کرده بشا اول دا اندام لجنه گشتی یه هدا پاره برز محمود امینولو و میوانی مبه امی درباره درسین هلبجارته یکو سر زمان و کرمانجی و زازاکی و درسین دینی جی امی هنکی خبر بدن لورا دوان روژاده اف مسئله روژه ویدایه گلک لسریت خبردان و یاد دیاجی سر هلبجارتنی خباتو ام بیجن نامزدین هدا پاره امی سروی خبر بدن پشت راجی میوانی می دو دیا امی وی استودیوی بکن میوانی خواه سیف الدین گندوز جرحای و بشتاری برنامه و لسر مثلا غازه و دیسا سر هلبجارتن امی پیراجی خبر بدن تماشاوان هیجا براستی دمک دریجه دروجه ویدایه مثلا زمان دایی که نخواستم لهرمامه زمانی کرمانجی زازاکی که ام گشتی دبین زمانی کردی تیج بیرا کرن زاروکین ما وی زمانی خوش بیراد کن هین ناکن اف پرسکریک به مکتب آده به هنک درسان دخوازن چاره سر بکن دوی وان روژه کم تیدنجی دما هلبجارتنا درسین بجارته جبروی هدا پاره بپرایی سروی مجاره سروی مسئله اف چند روزه هنه کمپانیان چید که امیر میوانی خوابگرن از بینم خیراتن سرچه نه خیلی دابن مثلا زمان دمک دریجه براستی دما کتی گوتن مثلا کرد یاجی پرسکریکا کردا یاجی پرسکریکا چه آوای ام بحث بکن مثلا یعنی جم بیج مثلا کرد اول زمان تی بیرام عرف یعنی ام بیجن سری 6-7 ساله بلکه 10 ساله سروی وکی 20 سال 30 سال بری پر بیجن قدخه و هنک یا ساخت نبنجی دیسا زاروکی که لوی هرمی دجین که زمانی دایکا وان کرمانجی زازاکیه ایدی امتکارم بیجن اسیمیله بونه زمانی خواه ایدی هی ناکن جبیرات کن بله بوی مثلا درس سه هنک بلکه اف پرسکریک بخوازن چاره سر بکن جون لوی مسئله چواز بنیر مثلا زمان بسم الله الرحمن الرحیم سری دال تماشاوان خو سلامات کم مثلا زمان مثلا هبون و تنبون ملتکیه خود تعالی هر ملتکی کو آوا کریه چه کریه خلقان دیه بیرا زمانه که جی ویرا زلقاندی هشتیه برنگی وی بشکلی وی چانداوی هنراوی تاریخاوی دیروکایی تبدوی زمانی دا و شارتیه جوی آوای دا تاریخا کردا دیروکا کردا د ناسنامه کرد جبور ناسنامه کردا زمان دائمی هریل پیشتر بیه چونکی زمانه کی درجه کرد دولتی ندیتنه لوی ولاتی دوی هرمه دا د دیروکی دا اری دولتی بکیس آوا کرنه قوی آوا کرنه بله زمانه کی درجه سر درباز بیه که دولت ندیتنه جبر ویه که سیستم کی وانی کو لسر زمان بخبتن لسر زمان ملت خو هشیار بکن درد خو بیجن یانجی فکر و رامان خو بین زمان جوی آوایدا که ماسی زمان بره بره چبیه د پی جمهوریت دا اف که ماسی و اف شرط و شروط بره کو حاضر هبونه وانا تمام جاره کی دا هاتنه را کرن یعنی د جمهوریت وردا رد انکار اسیمیلاسیون کام دویژن سه قسم به هورا لسر زمان و لسر هبونا کردا بجاره کی هاتیه بدار خستن هبونا کردا رد کرنه گوتنه کردنه herkes Türkeş خو yani ne bu kurda teniz millet nikarajı wisa gotine o inkar kene gotine Kurd kavmeki ji Türkane gotine vakti serçi agariyane işte gotine piyavan ser berfe gotiya kart Kurd bir şekli nave wan buna Kurd avanaj bir şekline şu Türk'ün bu şekli wana gotine asimilasyon ji evet kul ser zaman özellikle peleysene hususi peleysene millet ve milleti
هدی زمانی خوش بیرا بکه برا زمانش نوا ملت داره کو وی ملتی زمانش بیرا بکه زمان وره دم دوران ای وره کو جبو هبونا خود اثبات کی نکارم بیشن چونکه زمان ناسنامه ملته هبونا ملته یعنی هبون و تنبونا ملته به زمان خویایه بوی آوایه او ملت ان مثلا هبونا آوایا ملته سریدا زمانته yani ku milleteki zamanı ve tine be jerin kari beje u millet heyetine yani isbatavi daha zahmetire. İca zamanı kurmancı be hazar sala beri hatiye avakirin ku heviye yani der hak veya hani esere wan hene جوان نصر کو امزانن کو یا زمانه کی نه اساس ساله hazar sala kevnar ev zaman ica ev zamanı kevnar به جمهوریت وردا با آسیمیلاسیون برابر هاتیاج بیر کردن چه هاتیاج بیر کردن زارو که ما یعنی اجبر کو لمکتب دا زمان ترکی بتنی هاتیا مجبوری کردن و لبیا هاتنا لسر عمل کردن و زمان پروردگی دائمی به ترکی بیه زارو که کرمانجا ابی کرابونه به کرمانجی ولدینه مازن بونه حتی 7 سالیه حتی 6 سالیه حتی دما مکتب دست بکنه جیب کرمانج بونه فقط چونه مکتب هدی زمان پروردگی و انقلابان دیسر زمان ترکی و بره زمان خوش بیرا کنه در حق ویا انکدوت کی میشه از کارم بیجم مساعده وابه ایم شخصی من دما چون مکتب ام ترکی نظام بوم yani 6 sali bu herhalde şu mektebi Türkiye nizamı şu mektebi hatta yine Türkiye bulmuş kumun ilk okula kadar bizore yine Türkiye bum hasılı kelam me az yani İbrahim jme master kuşku İbrahim jme master jber ku ve perskere ki mektebi da jwara pur sıkıntı ki mazın şey bu mego İbrahim biçuk ku şey bu mego bra ul Türkiye mi ve vakta çe mektebi jera ne be sıkıntı je perskere le şey ne be be vi İbrahim biçuk yine Türkiye bu İca diyam fakir be Xuda rahme xuley ke bi Türkiye nizan bu kelime ki bi Türkiye nizan bu kurmanc bu o kurmancı haberdi da İca ev sebiye برای بچوک جانا هنگ تشتاجه دخوز لکن نت کر جای فهم نت کر ایجا گازی مت کرد گو جاورن بیشن اویا چش مت خوزه ایجا مت گو فلان تشتاد خوزه یا دعوت ترکی هنگ کرمانجی نظام بو جبر کو کرمانجی نظام بو ایجا او دیامن جانا تشتی کو دخوسم ل او دکر شکایت دکر و ل دوز دکر ایجا دیام دگو خدای نه ل دی کرمانجه سبی ترکه ایجا حکایه وی ملتی اوه یعنی دی باوی متب کرمانج بون زارکی متب ونه ترک بویشاب بزمان خو بزاری خو به حرکت خو یعنی وی مملکت زار و زمان دیاربکر حتی یعنی 15 سال بره زمان کولانا زمان چارشی و سوقاقا نه ترکی بو یعنی نوا باتمانه یعنی نوا شرنخه یعنی نوا مردینه نه ترکی بو فقط برابر زمان سوقاقا کولانا جی کدبه ترکی اویا نشان داده کو ترکی کردیتیج نوا ملت راد به هدی کم دبه کم بناویج دبه سبب جبو وی ملتی کو زمان خوین جبیرات که او هبونا خوش بیرات که ناسنامه خوش بیرات که اویا جی yani politika ki ne xuzaya yani bilinçli politika ki hususen peşevi ve naken hususen peşevi girtine berida tabi em nikarim bejin veka beriye vakta dema Cumhuriyeti 8 sal ku ser de derbazı bu şekli nebiye belki ev 10-15 sal pariki ev hinki ev jere sistayı çebune liserwan قداخه تشتكي قداخه كنا هنك سستاي شبيه يك جوان سستاي اجي اف هل بجارتنا زمان كوهانينا هولي ام جي دبيجن برا خلق ما جوي كيسه استفاده بكن ابيا كيسه كي ابيا فرصه كي ابيا ملتي ما جبو كو زارو كي ما زمان خو هيم ببن فير ببن برا وی زمانی نه جبیر کردن برات نه ترک کردن ام خوزن وی کیسه به فرصت ملت خورا جه استفاده بکن کو سبیه برای بلکه başka çare ki nemaya ku vi zamanı hem bekin yani. Beli burasti ev avakirne Cumhuriyeti hatta bejin sale noti 10,000 ji yani ev qadaxe u yasaxil hember zaman ev zordariyal hember Kurda nehaqiyel hember on hatine kirin yani neseki şuha zamanı xoş bir kir yani benizane gelo xabate ki waha le bajara nel gunda tedil gunda disaji millete gunda hedi be zamanı xo zamanı daki haber dedin heji beli bajara xabate ki waha peşaroje de
بکرن گلو کات جکیجان عمری حتی چند سالی زاروکی ما کرمانجی به ترکی به کرمانجی نزانن یا جبزازاکی نزانن یعنی از یخینم و نها یه بنیا 20 سالی دا پر هندک بن کرمانجی و ها خودکار بن ifade بکن اری از هاتم چون نویت چیه وانا ام زمان انگلیسی جزانن یا جب زمان دنجی ام زمان عربی جم زانن لیوها کدکار با خو ifade بکه لهنك دولتا زمان فرمي نيكي بتنيه يعني جبو محافظة كرنا بردوام كرنا زمانه كي عليه فرمي جي هناك خبط لازم النوسة يعني وسع باوردكم يعني دماكو هناك ولات هناك دولات نب زمانه كي بد زمانه سي زمانه فرمي هرن وي او برسكريك شي فرمازن نبن تركيا اف چخا ممكن الگوروه پیش روزی یعنی گرویجی خبر بدن. یعنی وقتی جمهوریت آوا کنه و قانون یاسای کدانی نجی گوتن اشته herkes Türkiye, herkes gelip Türkiye haberde. Yani bir memleketi vakti bahs kın çarşıya da halkı ko yek kelime ki Türkiye nizam ya jara gotuna jber ko Türkiye haber ne di seri kelime te kurmancı haber di avqa ceza jaraya. Mesela gotuna perewe çağı gotuna 25 kuruş ceza iştiraya. Bir avay milleti jvi zamanı dur kirne. Hatta de merve ki yani ev bahsab yani trajikomik tişkil kudvejin. Yani aliki da merv kene ama aliki da gerek giriye merj hali millet erate kuç perişani ditine. Zılameki te bajir ev her aşkura nano halave biskine nano firavine xora herhalde bixo diçe dikane dibêje gerek Türkiye haberde o Türkiye nizane bu kurmancı xora ifade ket ve ca 25 kuruş nano halav bi Türkiye. Bale. Yani avad dibêjin bi Türkiye kabul. Bera bi Türkiye ve yani bir avay bir şekilde xoza xoş bir cezayı bi pareze. Evan hakikaten zulm و حقارت مزن في ملتی هاتیه کرن خصوصا به ملتی اصرارla گوتنه که هر کس ترکیه هر کس ابی زمانی خبرده به حقارت به ملتی دوام کنه حتی یرو فقط آوه که بحث کرد شو وی زمان اگر زمان کو نه زمان پروردهیه او زمان تیج بیرا کرن وگا هینی زمان ترکی دوانم خو ifade diken yani emtkarın derdi oku bejin emtkarın makale yazken emtkarın şiir yazken emtkarın romana bxoynen fakat bu kurmancı emtkarın vantışta bxoynen çima çünkü zamanı perverdeyi neyne perverdeyi da kutune be insan je durd kebe yani çen kelime dinava mali de belki haber dedin ama evana bu zamana ki kifayet nake ter nake yani o zaman bu ku çandu hünera xu nişan bide hakikaten o دولتمندی زمان مرو آنجا لسر به پروردهی بخفته او زمان تی راست حقوقیات که نشانی مرو داده. جوی آوای ملت جبر که زمان پروردهی نینه ملت برای جوی زمان او دولتمندی زمان جوان دراوه یعنی او جهودو جدا دبن به زمانی که فقیر به زمانی که کیمانی همش خورا درد خود بجن به هر مجولای خود کن. اینجا اساس به مسئله خو ام بجن خصوصا گره زمان یعنی به زمانی که پروردهی ده هبه او زمان گره پیش تا بمینه یعنی بو پیش روزاوی خلاص بوه یعنی او زمان ای بقده یعنی به سوقاق و نوا مالی ده زمان بتنی لپیا نامینه جبر وی اوه خصوصا که زمان کو و زمان پروردهی امسر سکنن امدبن لبا ترکی زمان انگلیزی که چوا کو بیه زمان پروردهی ده مجبوری المکتبات نشاندن ای kurmancı بدن نشاندن چد به yani vega اون زمان انگلیزی ج ilkokul 1'e hatta üniversiteye hatta üniversite خوینن جی وان سبیا زارokeme وی زمانی پرورده ده بنفسه بله o tişkiji hin nakin yani ev jibu hingirna zaman ji ne bese yani yani o kadar dersi İngilizce tene dayınca demek ki pedagojik avan demek ki ternak eş vi zamanı ra ama vi millet zarokeme yani bu zamanı xuye dayı ki bu zamanı zikmaki yani şu asası van hazır eş vi avayra vi zaroki bra bi İngilizara bi zamanı İngilizara bra zamanı diyagoji bike ki avqaji tişteki zor zahmete bi haqqi ki Xuda Teala vi haqqidaya insana Xuda Teala insana xuluqan diye به خلقاندنا وان را وان حق و حقوق وانش دای وان هرکس برای زمانی خو خبرده به زمانی خو پرورده به سر زمانی خو برای آواوه دوین چه دار سر کوکا خو شیند به انسان سر زمانی خو شیند به یعنی خدا تعالی زمان دای انسان وی آویدا شعر کی سیدای ملخانی جهیه دویجه شیخ احمد خانی دوی حمد و ثنا و شکرانی جبو خالق الرحمانی
که فصاحت و بیان دایا لیسانی لیسان دایا انسانی خود تعالی مخلوقان دیه زمانه که دایمه جبو زمان بیان دایمه جبو بیان جی زمان خبردان دایمه یعنی ویا خود تعالی دایمه رابط ویا بجبرم بدی سرت بيجي ناس ویا نايلم ویا غیر وی زمانی زمانی نکاری بخبتی ویا القارشی امر خوده القارشی عدالت خوده اسیانه حاصل کلام یعنی امبیاد بیجن یعنی زمان به پروردهی ت قصوره کی ت نقصانه کی نای سر به مملکتی بله او دولتمندی کی باش شوه او ملت او شخورا لسر چاند و هنر خو او ده زیاده تر کیف خوش به اف پرسکریکن به چند ساله نوا بی مملکتی دانه کو دوام کریه او وان پرسکریکا د سری داش خو بکنه به پرسکریکا او کا مازن ندو او ملت حق و حقوق خو سربس او بجا هاون کی ده کی تشتادا ام بیجن اری سربستیت چیبیه فقط یعنی تمام اساس به مسئله لوی داره نه موی داره جم دویژن یا تشتی خود تعالی امر کرده چه بوی بینیم جی ام جوی زیاتر تشکی ناخوزن نه برا روسیا نه اروپا نه امریکا نه اسرائیل نه تشکی نکاش نوا مدا حاکمیت نکه امر خدا نوا خدا حاکمیت خوزن از تا برای هفدونه از تا ام هفدورانه از تا ام مالکی دانه فقط زمان تا از زمان تا يمكن تا زمان من بك افياج هر دو عالي راجي دبا قيمت و قدره کی يعني بله زاروک هر مامه زاروک کردا گوتناوان evet ve az anlamıştım ne konuşmuş nakım بله yani evka hindkin zamanı yok maalesef yani fecaate ki işte katiye durum vaziyete katiye baş ev xabati vi disi haftiye ve graniya xuda ser ve mesele براستی yani kete rojeva milletêjî yani ew salê çûyî haya milletêjî firjêt nebû erê hinek dera xebat hatin kirin hinek belkî qurs de hatin vekirin mesela mamosteyê zimanê kurdî hene lê nayên wezîfedar kirin ya jî dersa zimanê kurdî ya bijarte we xebatek hêja serê kir winê niha pê da çi bikin ser vê meselê yani ev kampanya ko me hazır kiribû li ser teqwîma millî eğitimê ji bo bijartina ziman me vê kampanyayê hazır kiribû xusûsen ji bo sala pêşiya me Millî Eğitim Bakanlık olarak wezaret bu wek wezaretî dibêje ku saleke di nika sebiyê we ji van zimana yanî ji van dersê di nika kîjan dixwazin bibijêrin me jî got bira zarokê me xusûsen ji bo zimanê kurmancî jî hişyar bin xelkê me hişyar be agahdar be ji bo wan agahdariya wan ji bo hişyariya wan me vê kampanya çêkir me hinek çalakiya bidarxiz û li ser civaka medya civakî û li ser medyayê li ber çaval û televizyona da radyoda me hinkî reklama da hinkî vîdeoya me hazir kir hinkî denga me hazir kir wan tevî me par vekir bi vî awayê hişyarî ke xweş çêbû ilgî û eleqakê xweş jî çêbû heta ku ev mesela bijartina ziman ji wê awayê de teqwîma evkê dewam bike am Millî Eğitimê dewam bike ev kampanya me jî dewam dike hê jî ev kampanya me heye evê parvekinayê dewam bike li pêşa rojê da jî yani ji xwe mesela ziman di bernama me yê eslî de heye yani serê partî programiya me de jî mesela ziman heye ku ji bo ziman gerek milletê me hişyar be gerek serbest be gerek ev qedexekirin ser wan rabe ji bo vê xebat daîmî li pêşiya me yek xebatekî ji nirxê xebatê me ne ji vî awayê em ê vî hişyarkirinê agahddarkirinê em ê dewam bikin bi rastî beriya vê kampanyayê jî me van xebata dikir yani dîsa jî qursa me vedkir ji bo ziman zimanê kurmancî û zazakî me qursa vedkir cîb jî xebatê me şêra hebûn cîb jî marşê kurmancî me hazir dikir ji vê awayê yani xebatê me ne ê îro ne fakat ev keysa ku derheq Millî Eğitimê da ku teqwîma ku Millî Eğitimê danî û pêşî em lêviyayî bûn me hazirî kiribû ji rahînkî amadeyî kiribû em lêviya teqwîmayî bûn ku îlan bike piştî ku îlan kir me van bernameyê xwe îlan kir û me bi rêzê me bi cîhanî yani ev ya berê jî me dest pê kiriye ji bo vê süreca dersê bijarte yani we giraniya xwe ji bo vê demê wê derê me got di vê evkê da bira millet xusûsen ilgî û eleqa wan serê çêbibe belê
بشترا يعني ويد نوزده مهيدا لغوركم بأوايكي هينكر حتى نوزده مهي وي اف دما در بجارتنا درسين بجارته هي بدومه يعني او در اواد از وی در ایزابکم بیزناته به دستری دا گوتن حتی 12 سباته اشخو پوزیس 5 سباته دا اعلان کردن دا doğrusu 3 و 4 سباته دا اعلان کردن اوج کتبه هفته سونیه و 5 سباته ancak مراجعت کردن هفته کی دو هفته کی پیشیوم مجوال خورا گو حواله می وکیل مجوار گو درومه کی اوا کی هه اوانا هفته کی دانه پیش ملت هفته کی ده هشیار نابه بنا حتی که هر وان ترجیح رو بکه جوی بونه مگو جاب وزارت پروردهی را خبر دن بوکز مدتای درش بکن وانجی بوارا خبر دا به زمان کی جوان را گوتن حتی 19 و دوام بکه فقط پاشی مکتب گوتن جمرا نویس نهاتیه لیبل دیساجیل سر سیستم مکتب او جبو مراجعاتاوی هرالده وکیری بیلن گوتن وکیری مایه بله و جوی در وی چخ هم در باس هیل بجارتنه بفن یعنی اف گرانیا وکو و دا سر زمان یعنی نجبو خباته که وک هیل بجارتنه بو اف جبر کو مده درسین بجارته دوی دمیده بو بری کمپانیا خو آماده کربو و گرانیا خو دان سر وی مسئله لهیل آدن پارتی اندن خباتین هیل بجارتنه دکن نامزدین خو آشکار دکن ام بیشن نکوهادو ام بیشن سوزاد دن ملته هنجی تقریبا من 81 ولایتی تبی نامزدین و 81 ولایتن 3 ولایت شهردار مازن بله ام ناکبنه که غیری وی دمینه 78 ولایت وان سه شهردار مازن جی قضای وانو تمام تبع قضای وان و میکبنه که مثلا استانبول شهرداری مازن هم نکتنه که فقط بازار استانبول هم قضای استانبول ناوچه استانبول هم تفکتنه که بله خواتین و چوادشن آنها بلکی هنک پرسکریکشی هبن پیش پارتیک و کدا پاری لورا او امکان دولتی کو به پارتیار پاروت که یه مادی تنن لکیلکاوه بلکی جالی مدیای و هنک ام بیشم بویکوت هنه لسر پارتی نکدا پاره اون خباته خود شواد دومین یعنی آوی کتاگو این ویسا یعنی جالی مادی دا دستکی جالی دولتی وطنه یعنی او دولت اوی کو حکومت و مخالفت پارتی دنیکاش دولت خزینه خصوصی یاردم دستینن و بوی یاردما کو دستینن به فعالیتی خود دوام دکن ایمه تشتکی وساکتنه تمامی لسر گنولوغه یعنی حواله ما کو جوی واریدا دستک جیبا خود دستک دادن او بوی آوای امکان مادی دوام دکه بوی شکلی و غیری ویجی مدیا مرکز مدیا کو ترکیه اولوسال مدیات بیجن او جی پر دلخواز نینن جبو درخواستنامه جبو نشاندانامه چونکه ویا حساب وان نایه حساب وان چه وان نایه حساب وان یعنی حکومت شخورا ریکی درخواستیه مخالفش خورا ریکی درخواستیه سانکی لترکیه اقتدار هیا و آنا مخالفت هیا باشقا تا پارتی تننه فکر دنیکا رامان دنیکا و سیاست دنیکا برا نین روژه به چونکه وقتا در تین روژه به ملت گوی خود داوند بینها تشتی آلترناتیفی دنیکاش دمک هنه جوی آوایدا بالا انسان ادکشینه دیخاتا انسان ادکشینه انسان بوی آوای گوی خود دنمه یعنی مویا دیتیه دنوا ملت دا اوی کل مگوداری نکر بن بری به فکر گوری فکریاتا مخالفت یا به اوی کو به مرا دجمنانتی کرنه به فکری وان اوی کو در حق ما بونه خوی فکر رامان وان چه بونه به مرا نیارتی کنه فقط دما کو هاتنه به مرا رونشتنه مبوان را خبر دایه اوی کو به مناس کرنه حقیقتا فکری ما düşünce ما سیاست ما پر عجباندنه پروژه جمع حز کرنه جوی آویدا اوی کو مناز دکن جمع حز دکن یعنی از وید بیجم الحمدلله خود تعالی و اوکی جی دایه و صداقات و صمیمیت و راستبون جی ملت دکه چاوی ملته جوی آوی خباته ما دنوا ملت دا دمینال سر ملا یعنی ام دشن یک بیک به انسان را ام زیارت دکن ام وان را خبر دادن حب انسان ما یعنی ام دنوا انسان آدانه دنوا ملت آدانه ام
شیشمه کد بیشن بالون نینه یعنی اقوام سیاست همه işte ulusal medya derti و خورا رقلام بکه بوی شکلی نینه اما راست هرتش حقیقته هرتش به فکر و رامان ما کو وجود آمده د روح مدا جی گرتیه یعنی لسر وانا کو ما او کریه خباته کی اساسی ما حاضر کریه و راست هم düşünce خو ifade etkince insanlara yani karşı insana ayrı piştivan ayrı o rojaveda ayrı ajandaki derte karşı insana ayrı ajandaki piştivan ayrı ajandaki tişteki sakil bametine yani hem siyasete me temeli ve megotiye dürüst siyaset o gerçek adalet yani siyasete rast o adalete bara jvi avayda dve seçima helbejartına koyan peşya meci a شارداریه جبو شارداریه کدوین محلی سچیم هل بجارتنا محلی داجی اندوین gerçek belediyeli dürüst belediyecilik gerçek hizmet. Yani evet. Belediyeciliğe ko emebikin a rast ve hakikaten bu milleti ve bu merkezi da ko insan heye. Bu hizmeta insaniyet heye. O hizmeta berra yani hizmeta ki hakiki hizmeta ki ciddilu can em xozum bicibinin. Jvi avayda hizmeta belediyede herkes gori xu belki jerav ki hebe. hani kıymet ki cera hebe. Fakat em dibin perspektif ki nu em cera binin. Em Allah ki nu derxan rastli. Yani rastli tiştê ku em dixwazin bînin rastli heta îro insan belkî lê nebûne şahid li vê welatî da. Yani evê ku vêga zindîne besa tarîxê nakin evê ku vêga zindîne vê xizmetê vê siyasetê vê belediyecîtiyê qe nedîtibin. Çima em dibêjin belkî nedîtibin? Lewra em dibên yani bi heqê bi şahsiyeta xwe em xizmet dixwazin asasê xizmeta me insan be adalet jêra xizmet bêkirin ne li ser fikrî wî li ser çeşîdî wî irqa wî düşünca wî dînî wî mezheba wî em dixwazin her insan belediye xizmetî qamû xizmetiye ev herkes ji vê xizmetê îstifade bike û pirsgirêkê vî milletî ne madî tenê ne manevî xizmetî ji wan re lazim e em dixwazin di vî awayê de madî manevî bi her şeklî bi milletê xwe re em di navê hev davin û ji wan re vê xizmetê bikin di vî awayê de asasê weadê me jî hene mesela ji aliyê îmarê da em hazırlığê me hene me hazirî kiriye ji aliyê îmarê da ji aliyê şehîr bajartiyê da ji aliyê ji bo pirsgirêkê genca ji bo pirsgirêkê ku ketine nava malbata ji bo pirsgirêkê ku îşsizî çêbiye di nava milletê da ji bo feqîrî ketiye nava milletê ji bo ku insanê ku muhtaç çêbûne ji vî awayê da aliyê pîreka da yani ji her awayê da me hinkê hazirî kiriye sibê bîzna xwe da serokê me giştî ew beyanat wî jî bide yani tamamê proje hilbijartinê sibê ew beyanata wî jî bide yani evana tev divê beyanatê de hene jêra heb roje me hazir kiriye em tiştekî çawa dixwazin yani li ba me belediye çi ye xizmet çi ye xelq çi ye millet çi dixwaze çawa lazim e ji bo xizmeta wan çi kêmasî heye vana tevek heb me em bi hevra rûniştine û me hazir kiriye û ji bo belediyecîtiyê em bi kar bînin jî hakikaten me hazir kiriye yani. Bele. Yani erê her partî dixwaze bi dest dixe şaredariya û serokatiya şaredariyê. Lêbelê ev jî heye dema ku şaredarî neyê bi dest xistin jî ji bo meclîsên şaredariyê belediye meclis üyeliği ku dibêjin ez texmîna min xebateke wiha jî hêja ye yani lewra îro bütçeyê belediya şaredariya bütçeyên pir mezin in yani ji bo sala wext perê ku tên madiyatê ku tên ji belediya re em yani ew klasîk ji awê klasîk dibe ku dibêjin çi belediye tê serê têrê ewil dest bi kaldırım ku dibêjin ciyê rêveçûnê dûrê dest pê dikin ev tê xuyakirin ku pere dûr da dibin îhale dûr da dixwazin bibin yani ev qamû malûkan dibêjin ew mal û milkê ku perê ku xezînê aydê milletê ye ji bo ku bi çi awayî hatiye îstihmal kirin çi awatê îstihmal kirin di nêz de bêdîtin jî xebatek we heye newsa ser belediye meclis üyeliği ku dibêjin yani em dibêjin baxusus em dixwazin bibin şaredar ji bo şaredariyê em şarezan e
برای هر کس ویا باور بکه یعنی که ام ببین شاردار اوی مملکت انسان مرفع به اوی انسان مسعود و دلشاد و اوی دوی مملکتی دا فقیری نمینه محتاج نمینه برچی نمینه بیکس نمینه جوی آوای دا ام دبیجن هر آوای دا ما پروژه ما قابساملینه بو قسمت خود تعالی کو بک قسمت ام بن شاردار شو میوانه بجی بینه ملت ما کیف خوش و دلشاد و ان شاء الله نبن شاردار ام دبن ام بن مراقب ام بن مراقب شاردار مملکت کیه که بچه آوای مال درزی که مال ملت نهایتنده اف مال ملت تنری بلدیه وقت بریا هل بجارتنی اوانه کتن ملت وعده کد خوزن بحثا خدمتا انسان آدکن بحثا قدر و قیمتا انسان آدکن پشتی کد بن شاردار تنری چند فستیوال آچید کن پری وی ملتی پریشانه وی ملتی فقیره وی ملتی بندست بویا وی ملتی زکیوان ده هفته چیه یعنی شوناکو دستکی بدوان آلیکاری بدوان شوناکو فقیر آخوی که یتیم آخوی که محتاج آخوی که شوناکو هر پرسکری که وان گودار بکه بسروان ده هر رادبه اوی پری جوی چند قط زیاده تری وی پری به میلیون پرا ددن چند حف ساکوله ناوی ساناچیتی دی ددن ساکول ماکولا وی ملتی هم پی افساد کن هم وی ملتی یولسوزی کن هم وی ملتی اسراف کن پری وی ملتی yani en azından emevin murakab emebejin kavarete vi peri vi milleti çava kirte hizmet çıkiriye hizmeta ku tekiriye ta çıka para ders kiriye evya jibu hevale meherin meclisa belediye evet tev hevki veji yek habeki her vedere herkes bizan ve ku bavar bike ku je emin be ku ev insan murakabiya ku evcibine nahile ev para ders be yani ev hesap je perse hesap je persi bikar ne işaredar en azından milleti hişyar bike be cevap peri ve dvi avayda dvi avarida peri ve ders ve israf ve yolsuzluk da çed ve rant da çed ve bana en azından ev aşikar bike afişe bike nava milleti da herkes bizan ve ku belediye da çed gare çe na gare tabi iro mesela belediye da یک دبه شاردار پارتی کی نامزدی دبه شاردار پارتی نکاش د مجلس دانه حتی ایرو د مجلس بلدی دا مثلا فهم دیاربکرن حتی ایرو دیاربکر دا اوی کو نامزد مجلس دانه وان اندام مجلس دانه حتی ایرو یک جوان بسا yolsuzluğu belediye kiriye, şaredariye kiriye nakin. Çima? Çünkü siyaseti dinav kudgijin vedere, deçin vedere teb hevrat ben organize edin. Teb hevrat ben rudinen hevrat khun. Yani yeme emdibejin bizna Rabbi alemi ev sistema kul vedere çekiriye, ev çarqa kul vedere çekene, emevin ters dişli, emevi sistemi emevi vedere xarab bikin, emevi vedere vi milleti azad bikin, rozgar bikin. Dako vi milleti pere vi milleti bu vi milleti beraber xoy kirin. برای درس کردن. وکی دنیکاش سر نوی فستیوالا، سر نوی سینمایا، سر نوی فکریات خراب و تشتی کو جوی ملتی را ایرو نه عاجله نه پیشه براوان تشتا نه کردن. عاجل تشتی لازم احتیاجی چه برای جوی ملتی برای او به درس کردن. وی گنجه ما işsizin برای جوان şirket vekin jibu xabatavan istidamavan bira şirket verkin bira duanda üretim bikin bira imalat bikin o van gencat bira durda bixabitinin yani bir periş wina katulunke festivala bidin çen hafsakule sanatçıya bidin bir şekilde istidame çekin gence metçen üniversiteye ihtiyacı olan bursa hane bidin genca bira burs bu bursu şura rahat üniversiteye oku bukayının yani هنک مال هنه سبیه وان دچن مکتبه نکارن ek kaynak kitap jumara beslinin ders kitabı jumara beslinin masrafı van çedibin ailece hak nayder geçmek zor dikin yani destek bidin ve aile bira jibu ku zaruki xoş vakti perverdeyi van ihtiyacı van biçi kaynak heye bir kitabı heye biçi heve bira van bici benim bir kar binin işte vakta ku eml ve meclis evin emi hesabı van tsaj van pırsan emi bejin perevi milleti evi ku ki haram xuriyet ki vi milleti ra ihanet edike emel hemberi vibin ol emne kul xabara men nekeji emel derin karşı milleti peri ve advira da haram xuriya zeft kirne peri ve advira da lesere runiştine peri vi milleti vi avay emel van afişe bkidan izin abdan fakat esası me embün şaredar ya ras eveku ام اجرا مقامی دابن ام جملاتی خوب با خصوص ویا رجا دکن حواله ما برابن اجرا مقامی چونکه پیغمبر علیه الصلاه و السلام بلکه وقتی ما تمام با خصوصا نرن فقط پیغمبر علیه الصلاه و السلام اواد وجه امانت بدن اهلیوی
کی اهلی و کی راست و کی درست به جالیه درست بونه جالیه راست بونه دا تکس در حق حوالی من نکاره تشتکی خلط بیجه تکی دنیارید بیجه هری ولی ای راست ای باش ای درست بونن اوج عالیه بجیهانی نداجی یعنی و شارداری داجی مسلک olarak ورن سری اوی کو پروژه بینه بجی وینه بکار بینه دیساجی حوالی منه اوانه کو حب ما بجارته هانی کریه نامزد حب کاره بی باجاری وان باجار اداره بکن و اوی بریا خو خوشتر جی اوی اداره بکنه بله انشالله دسه دقیقه مال ارزینجانی دو اردهرکه کی قومی آفاته کی مزم بو براستی اون سروی چود خوازم بیشن گوتنی خوی داوی کرم یعنی خود تعالی مملکت ما و خلق ما تمام محافظه که و دور دا وفات کردنه هنه هرالده نه حب هندانه هرالده دبن و آخر دامان خود رحمه خلوان که خود صبر تحملی بده آیله وان مالبات وان براستی در حق و پر اقوی پاشاراجای معلومات و چی هم نزانن یعنی دو سببی دبن سیانور دوی داره ای به هر که هرم کبابه یعنی tam olarak tişteki asasi mecehin nekiriye بله fakat tişte avaki اکثر سیاسی ته خبردان یعنی او وردا دکشینه و ایدم وردا دکشینه براستی دوردا نه انسان هنه او آفاته که مزن خویاد که اره محقق خنک بلکی بین کسی که بین سوجدار کرن هیا لورد وردا خباته کی هیا لزیر معدن زیراد کرن سرویجی و لی پرسینه کی بیکرن لی بلی افجی ددمک و هابریا هالبجارتنه کو قومی کس ایدی مقدوران جینانی را از چاوید کارم بالی خدا بکشینم خودم بکن آلج بو سیاست آخوش بو هالبجارتنه خود تعالی من محافظه که وانی کو کتنه بن آخیج خود تعالی وان جیانا وان محافظه که یعنی مرو نزانه حال وان چه وضعیت وان چه فقط پر خبر که خوش خویانا که خود تعالی مملکت مجافات و بلا مصیبت محافظه که خلق متحمیه آمین خود جو راضی به مالا و آوان سر شوراتن میوان مجرحای بیه میوان سیف الدین گندس لیکولینرم خیراتن خیره خود الوا به رحمه دی باویا به باشی انشالله الحمدلله سر شوراتن مدبش اول ده به اندامی که یه هدا پاره محمود امین olur خبر ده براستی مثلا زمان دوان روژا ده گلک دروژه ویده ما دورا ما قسمه کی بحثا هلبجارتنه کر نها جبو ترکیه بیشن مهونیف کی بیشن وقت مایه جبو هلبجارتنه روژوا یکم روژوا هری گرینگ اف هلبجارتن تی خویا کرن هون نها پوزیشونا پارتیا چوال بینن چند مهبری هلبجارتنا هر محلینا یا گشتی یا وکیلتیه و یا سروکاتیه تابلویه که جدا هبو اتفاق جمهوری و اتفاق ملتی پارتی لهفدو کام بون اری هنک پارتی سربخواجی هبون لبلی بپرایی دوسری هبود سیاستی ده آن هم دنیرن چند مسئله در باس بو اف هر دو عالی جی هنک جهفدو دور کتن نخواستم اتفاق ملتی تمامی جهفدو قطیان لهر نکرن یا وی انجام نستندن جهل بجارتنا گشتی وی نخله و ها در کتن ری اف جی بکری آخ پارتی تی آخ پارتی جی جبر وی وک خدا پاره وک yeniden refah وک büyük birlik buan re tekliki nekir ya jim bejin ittifaqı ki avana kire و MHP seri xwed için و نها tabloyek çad binin siyaseti yani Bismillahirrahmanirrahim براستی muhalefeta Türkiye ji bo xatir ku ji hev belabûn wek kelecanîna me yani ku muhalefeta qewî hebiya wê dina milletê wek dengek hebiya hêviyek hebiya ku wê tiştên çê bibin em niha dinerin ew muhalefeta wek we got hilbijartina ku heft heşt mehberê çê bû ku millet kelecanekê de bû millet hêviyekê de bû daf îtifaqî mezin hev çê bibin ew kelejana han ku niha em dinerin tineyê tevî ku tineyê di muhalefetê de quwet nemaye em dinerin di hêla AK Partî de jî quwetek wek nemaye yani Suuda AK Parti'ye çiye
muhalefetawi kême muhalefetawi tune em bêjin tune nek em bêjin kême ji bo xatirê ku muhalefetawi tuneyê AK Parti di wir de bi ser dikeve yani em ya rast dinerin muhalefet ancak vê qeydê ji AK Parti'ye dişuxulu nek muhalefetiyê dike ji AK Parti'ye dişuxulu ji hêla dinê em dinerin berê HDP bû vê talîkirindên partî di wan de jî wek ew ê kelecanê berê de navkî dijî de giştkirin Yeşil Sol erê yani guhertina nav yani vê navê diguhertînin û wê namzetê xwe ki wê ji İstanbulekî dexisana paşê ji jor de wek talîmatek hate qeyûmekî hate got wê dernexin ev qeyûmek ku ji jor de hate wek hêviya wan jî şikest ji wek hêviya wan jî şikest e AK Parti jî divê aramiyê de divê rehetiyê de wî jî xwesis kir yani em dinerin AK Parti di pir ciya vê talê namzetê xwe nav da hal ev e yani halbuki berê ne wabû berê çawa dikirin berê du meh û nîv berê namzetê xwe nîşan didan û ji zû vê dest pê dikirin ji bo xebatê ne ku dihêştin vê taliyê niha erê em dibên 45-46 romayê li vê 40 rojî 22 rojî wî dikevin her mezanê yanî ew ê di bo de jî wek kêm qûwetiyê çê bibe wê stayî çê bibe yani qûweta wan ku leza wan 23-4 wê hebe em dinerin ew xwe dixin tengasiyê ji bo xatirê ku ew xwe dixin tengasiyê di nav millet de jî wek hêviyekî bilind çê nabe em berê xwe din Yenîdên Refah Partî wê çexê di hilbijartina ewil de Yenîdên Refah Partî 5-6 milletvekîlê xwe dixiste millet wek kelecanekî ciwan çêbû lê niha em dinerin mesela li herêma me bêtir ê ku ji AK Partiyê nabin wan namzetê ku ji AK Partiyê nabin di AK Partî cî nagirin di wir de ji xwe re hêviya wan nabîne tên berê xwe didin Yenîdên Refah Partî yani ez vê dibêjim Yenîdên Refah Partîsê jî kelecaniyek nû de nexist rûyekê nû de nexist pêş millet ve yani millet watê ku li Yenîdên Refah Partî dibîne dinêrê AK Partî dibîne yani rûyekê nû tune ye nek tu bêjî va mêka heta naketî wî necebrandiye kes wî nas yani pir navî wî tûce de neketiye ev ya karsazekî mezin e ev ya yekî mezin e wê hêviyê îşek pê bibe yani di Yenîdên Refah Partî di vê herêma me de yekî ku wiha tu bêjî rûyek wiha tune ye yani ew qerarê Stenbolê hûn çawa dixwînin yani mesela Hüdaparê bila CHP qezanç neke bila dîsa yê AK Partiyê be vê qerarî da lêbelê Yenîdên Refahê vê qerarê nida ew ê çi tesîr li ser hilbijêran bike lewra Yenîdên Refahê çavê xwe berdabû hilbijêrê AK Partiyê yani ihtimal ku em bêjin AK Parti Murat Xurûm bi dest nexe wê ji bo pêşeroja Yenîdên Refahê jî yani Yenîdên Refah Partî û koka xwe de ê saadetê jî di ewil de ev fikira wan heye divê rayê ê ku niha din AK Partî rayî me ne yani wek malê bavê xwe dibînin rayî me ne çi ro heye Rehmetî Erbakan belê wê rêyê vekir ev ya belkî ji alîkî ve rast be jî li belê Erdogan hate serê û pir tişta ava kir li ser wê rêyê dibên çîdan roj heye ku AK Partî çû ji helweşiya wê millet ciyekî din herê tune ye wê berê xwe bidime Yenîdên Refah Partî di İstanbul di vê hêviyê namzetê xwe xistê bidirê vê hêviya han gotin wê millet zatî ji AK Partî vegere êdî ji AK Partî tijebûne êdî wî kes kê xwe nedawan Murat Xurûm wextê ku wezîr bû erd hêjiya di we de hinek kêmasîwî çêbûn wê millet ev kêmasîwî bi bîr vabîne wê rayê xwe nedine wê dengê xwe nedine ê divê de zatî mala bava emin yani wê millet weger mala bavê xwe xwedî mal emin yani ew divê fikrê de ne yani ew dibên raderê AK Partiyê ê ku dengê xwe didin AK Partiyê kîdan ro heye wê berê xwe ji AK Partî vegerin wê berê xwe bidin me yani hê di wê xeyalê de razine
İda dinamzete yani Refah Partisi İstanbul kiye emek yiyeceği naz bakın eviya zave rahmeti Erbakanı. Yani henki ev hayvan ev aklevan Osmanlı hey yani. Nek eme bejin İro لگور اخلاقی ملتی ایرو لگور فکر ایرو کو ریکی دمشین ریکی نوتنیه هی عقلی وانا دبین یعنی ام خودی و عالمینه ج دام کیدر بگه حیا کیدر خودی امن هی خود سر تخت دبینه وانا هی دوی خیالی درونتینه جبک دوی خیالی درونتینه پر کیماسیون هنه لوک هدا پارجی چکر هدا پار yani sekinandiyeki serbirindayı nişanda. Go ez düşmene xwe naskim, düşmene mijmin naskim. Ez naxwazim düşmene min Livan bajarên mezin xwedî quvvet be. Sê bajar, İstanbul, Ankara, İzmir. Naxwaz go ez namzatê xwe naxim vê derê. Çend hevrayî min hebin, biregiş AK Partî herin. Û jî ji bo şaredariya bajarê mezin, yani Büyükşehir. Navçeya nabêjin. Navçeya na. Bajarê mezin. Beriya vega Mahmut Emînoğlu vê daxuyanda. Yani bajarê mezin tenê bira CHP bi ser nekeve ji bo xatirê CHP bi ser nekeve ha. Em xweş fêm bikin. Bira CHP ser nekeve çünkü CHP dijminê bavûkarê me ye. Pir mezinê me dalxandine, pir alimê me dalxandine. Yani erê îro CHP qala vê dîrokan neke lê em bavûkarkê xwe em ji bîvar nakin yani ew ku hatibûn dal ve dalxandin, ew tehdek li wan kiribûn, ew ku ji warê wan ji wan sendibûn em ya tu carî ji bîvar nakin. Ji bo vê xatirê Partiya Doza Azad çi kir? Got em naxwazin divan partî divan bajarê mezin de ku HDP xwedî quvvet be, ku HDP xwedî rêz be em vê qebûl nakin. CHP. Yani İstanbul'un 39 qeza navçe em bêjin namzetê Hüdaparê heye. Yani li bajarê mezin şaredariya bajarê mezin tune her ku dest bi siyaset partiya kir Hüdaparê sibê êdî namzetê xwe dawî jî aşkere dike bernameyekê û wê beyanata hilbijartinê jî bide. Beriyanha Mahmut Emînoğlu birêz hinek ser vê mijarê xeber da bi nêrîneke cuda em lê binêrin. Anha muxalefeta ku em bêjin di medyayê de li pêş e û iktidar jî yani mesela ji bo milletê Tirkiye ji bo milletê Müslüman mesela Gaze meseleyekî hêja giring e meseleyekî em tev serê dilêşin Lebelê AK Partiyê rayedarê hikûmetê îro birêz Erdogan jî belkî di dîplomasiyê de hinek xebatên wan hene muheqeq hene divê ku hebe. Lebelê di heqîqetê da di nêrîna ku millet dibîne yani tu kes vê siyaseta wan naejbîne. Mesela em bêjin hê jî têkiliya ticari bi İsraîl re heta ew bombebaranên ku bi ser Gazeyê ve diçin ew piştgirî û desteka lojîstik ji Tirkiye diçin. Yani evana tev xuya dikin ku siyaseta AK Partiyê jî ne siyaseteke heqîqeta an li gor şert û mercê Tirkiye wê divê de Hüdapar çi gava bavêje ya jî ew bendeyê li pêş Hüdaparê wê dikaribin bişkênin da ku berê milletê bikişînin xwe de. Yani millet em bêbêjin elhamdülillah milletê Türkiye dilêşin. Yani em dinêrin milletê Türkiye li Afrika 25-26 devlet alîkarî wan dikin. Yani di feqîrî, di xizanî de ne ji vir de xwarinê ji wan dişînin, goşt ji wan dişînin, li wir medîtasyê dikin, li Araqanê, li Hindistanê, li Bangladeşê, li pir ciya em dinêrin milletê Türkiye wan derê têr dike. Yani elhamdülillah milletê Türkiye di vê hawê de bi pêşva çî bi dil nermiya xwe. İda em dinêrin li ser Gazeyê milletê me Türkiye pir dixwaze tişina çê bibe. Yani Türkiye bi hikûmeta xwe gavekî bavêje. Hikûmet bi hinek tişta bi hinek wesayîqa gava xwe navêje. Yani nek em bêjin ji dil navêje, nek ji wekî dil navêje navêje. Ji bo xatirê ku navêje di millete divê dilşekestî pir çêbî. Yani enbiya binin zaman. Em dinêrin Partiya Doza Azad di her
برنامه خود پیشی قالا غزت که که خاطر حوجه امتیخن که داری دروجه با مده جیوی سرکه بکرک لجاکی بلند به هرتم دبیره مده به هرتم ام قالا وام بکن ام وانجروجه و خود در نخن ام هرتم که وقتی ملمه کر ام جبوان دعا بکن وش تسوان چی بیجید به امی وی بکن اویا ددلی ملت دبه وکی شارکی یعنی ملت به هشیار دبه ملت اری به دوی آق پارتی تشنه هیوی دکه ایروجی سروک لمصر يعني شيء لقطري قوتو ام بشكريا فلسطين دكن لمخابن ام دندرن ملت فلسطيني حطانا يك دندككي اليكاري جوانات يكر يك دندككي يعني منرن وقت قوت ايرو سيونيست چته بسر مسلمان بوما دبارينه و بومبايا بالطياره دبارينه و الطياره ياقتا و مازوتا و بنزينا و چبش تركيا دريوتري که ایرو ترکیه اویا تنین نشینه و تیاری ونکا بفره وقتی که تیاری ونکا بفره اویا آلیکاریه که مزن نجی فلسطینی ره دوی جیناکی یک عادت دایا ایرو مظلوم برایم ای فلسطینی ای غازه ربنا جبرتینا ایدی تشنا مایکو بخون کتنا حاله که وها لی امدنیرن هر رو حیشت حف کشتی یعنی حیشت حف گمی خوارن چیمنتو دمر چب خازی هر روش حیش حف گمی درج اسرائیل را وقتی که اموی منظر دنرن گوتن و کرن نیکه ملت ایکو عقلبند بن ویا پرد بینن یعنی جبو خاطر که ویا پرد بینن هیویا وان جا آق پارتی دشکی او در رحمیا وان اموی دبینن لآق پارتی هیدی وقت دبی دشمنانتی چونکه دبی ما ویسایی که ما رايا خداته ما دنگي خداته ما بشكرتياته كر إلو أم دنرن تقوته دي إسرائيل بقوتك واشتد السينة بومba بسر مدد بارين يعني إلو أم دنرن لوي دري زاروكي إيش ذكي ديا خنو دركتن إيد شير ودخن بومba بسر وانتي باراندن بابي وان راتكي لاشي زاروكي خو وقتی که ام امپاتی دکن ام خودخون شونا وان ام وید فکرن ام دمی یاره بی که پیشگرتیا وان زالما بکت دوستی وان بشکینی چه وازدارو که کی دزکی دیاب خود به یاد دو به یک مهی به دو مهی به چند روزی به و به پارچه کردن لاشه وان بیش اوتاندن یعنی وقتی که مروان منظره دبینه مرد بی یاره بی اف چه حالی یعنی ایرو لسر روی عالمی ام دبین بینجو حفت دولتی مهنه و یک انسان کی نای دسته خود ناویجه آلیکاری وان انسان نکه بنرن اف ادعا اف پروژه حکومت ترکیه دبی جبو خاطر که پسکرکا فلسطین چهارسر ببه ده دولت ام پیش ودکن ام دمیره ده دولت هبن یک دولتا سیونیسا یک دولتا مسلمان فلسطینیا ام وید بیشن ماده که تو وی فکری دی تو وی بالا هندی تو ایرو روزه هشت کشتی هشت گمی تو تشنا دشینی اسرائیل را یک گمی بشینه جوانه را اوجی دولتن مادام تو و انسان دولت قبول کی تو دبی پروژم اوه فکریم اوه اوی چه خوی میرانی هم بکه تا او میرانی هنج نکی بنره حتی نها یک دندکه کی بکنه گفت یک دندکه کی ترکیه در باس اوی دری نکریه یعنی گوتن و کرن gerek مرل سب فکره. إذا ملتي ما مالسف دفرد پرد شکستی هیه. يعني أمویا جار بین زمان کی بلکه حکومت هشیه خو بین سری خو. ایرو چو جم سیسی يعني هناك إنسان هيفي دكن أو دبين قي وجبو بسكريكاك فلسطين شهر سر بكن. نوجب الشيء. جبو خاطر حجمه خويا تجارتي يا دانوسندري برفره بكن بيشاي بكن. دبینها سالی 10 میلیارد دلار ام ایش دکن ام یکن 15 میلیارد دلار ام ریاوی دگرن یعنی جبو برجواندی درن ویدره نه که جبو براتیا فلسطین درن ویدره بله یعنی چند رو بری وها هات گوتن اردوغان و هر رفاهیجی لی اویا پیکنانی یعنی نچو رفاهی لورا
هر کو ادی مدست مثلا غزه کر امش ویدرش بدومینن چته تروریست عالیه غزه خیری رفاحی شو تبي الهفدو راست كر ببومب بارانان بنيزي 1000 انسان قتل كر چار مه ويدري بومب باران دكه ملت غزه جي خو به عالی رفاحی ده کشاند بول ویدر اره برچی بونجی اره سرما بو اره تی بو اره نخوش بونجی لبله هندکایل ویدر بومب باران تنبو آنها جعبر داوریجی عجيبات يعني أردوغان بروجي قوي هبو هر رفاحي جبروي إيريشا وان إيريشا وكشيا يان بيجن لمصري ودبلوماسية كي سربي نهات بخبردان نهات بكرن أو إيريشا رفاحي ونشاد خوين يعني براي فاتي براستي أم هنا سري مسألة ويخشتر بفهمي يقولوا أم تشحردنا أم يكرم خشتر بفكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث هي دبيك هون ده حوشا خضر ونشتنا دواري وهي يك دبر دوار در باسبول دوس كشده سريخ البر دواري وبنكر حوشي نهرت دبي كوراكر كبر عبيد وشعبي دخست دبي أو حقيوية حديث في هذا بشا دبي كويكيدي دبر دوار سريخ بنكر حوشا ونهرت وراكر كبر وعبيد وشعبي دخست دبي حقيوية يعني جعبر ده مالي وملكي وناموسا وعرضا وآخا وفينيريني طبعا دخل رسول دبي يك شاف برا مالي ودا اف بيوا عرامي يا شيء بيوا عوامي امبيشن كو يكي شاف برا مالي ودا كو يكي شاف برا ناموسا ودا كو يكي شاف برا تشكي ودا دبي شاف يوان دخل وقت اف سيونيسا 720 سال بري كو شاف برا في دردان ويتشغي غرق مزلمة شاف يوان دخلنا يعني رحمة خدا دبي ikinci Abdülhamid ve çağı gerek yek biyek dve ardam Müslüman da gerek Yahudi yeki jine iştana yap çağı yap hava kedine bu şeye sugum kırna ve çağı eve Yahudiya ve ne kadar Filistin'de ev vahşetahan ve bikırna ida ve roje çağı xojwan girtin vana insan çağı da naxstin van insana peyder per بدزی بهاوه کی کتنما اردا برخوا فرکرن بنیرن وان انسانی قدروجه اول دم چابیان در نخست ایرو هاتن کدره ایده او مجمال در خند قویدین دوی هنج ورده کفر ام ویدی بینن اویا مزنهایا رسول الله بمدن نشاندن که رسول الله لسه چخاسی احلاقی خوشه احلاقی بلند بمدن نشاندن رسول الله دبی اویا جوار مثال یعنی دكيدري دكان حرامي كي شعب ماليون ده شعب يوندخن. إذا أمبيتنا نها إلو بسكرك إلو يعني بيشتي كدسكت مالي براي فتح بيشتي كدسكت مالي ودس التمامي أودر رشتيه أفدر إيوية أنجح تجي قريبي حيان كن كيف خفكشينه دونك جيبي جودا كفه يعني إلو قطنا أردوغان پر دبیجه قطعام نکه نکاره بیجه جورده کفه اما ایرو ام تنجی پرناکه شو ها پرناکه یعنی ایرو لجیه کی تو جوان دبیت قاتلی یعنی اردوغان جوان ویت شد بیجه اما الالیدنجی بکشتیا تو رید دیوان پیواته پرناکه ویدرا جبو خاطر که پیواته پره بکه ویتی چی بکی یک دی اینجا دکی بگری دو مالاتیا Kürecik de bigri. Bigri arkadaş de bigri. Hiç reyavitinde asasıya danusandın bitsiyoni sarat de bakatini. Açara van şirketi ku alikariye isyoni sadıkın. Vana eko amacı kolaya vakitçi be navevan. De vana de beji یک ده حبیوان گرکی لمکتبا لتوجی دولت گرک نیفرطانه. ان گرک اول تو خبری نشاندن که از لسوان امبارگو داتینم. لهر دره چنده کی بره ترکیه سپور کلوبی چی بی؟ او کوکاکولا هف کردن. ترکیه futbol فدراسیون یعنی افچی ایشه. یعنی تو هم ترادبی
لعنت لسیونیستا دبارینی هم تو دبیجی ادل توهاب کم وهاب ترکیه خوام دلاقینی و جاری دنیجی جبو منفعت خو جبو برجوانده تو چه تو کی تو گاوگیش پاش ودنا بینی یعنی حوجه انبیا خوش بفکرن حتی ایکو آلیکاری یعنی تجارت به سیونیستا دکرن یکی کارساز وان و پیواد گوته یعنی قاشو او مد خابین یعنی دبی ما ام ددن سیونیستا وان تشته کو کشیام چینن سیونیسی درن ددن Müslümanı evi deri. بله Yani ve peyva kötü gotun zarok bir bavarnake. Ama tedneri maalesef bir serhoşiye van tişta jmer dibejin. بله mesela Türkiye Futbol Federasyonu kerem dibêjin McDonald's ew jî şirketa ku boykot heye ser wê derheqê wê de beyanateke hatiye dayîn ji aliyê TFF Futbol Federasyonu ne daxuyaniyekê ne hatiye kirin. Daxuyana ki wilo dirhatî tune dilxweşî tune. Yani em vê bêjin birayê Fatih hewceye milletê me îdî hişê xwe bizin serê xwe aqlê xwe bîn serê xwe îdî bêbes e em tên xapandin. Yani ev mesela gazê tendê bêjî bi me de nîşandan ku siyasetmedarê ê Tirkiye ê ku niha di pêş derçûne çuqasî millet dixapînin yani. Çuqasî millet dixapînin çuqasî millet didin seknandin. Yani îro ev hikûmet niha ku em hikûmetê biştexilin ev hikûmet alîkarî nikare bike bira rê veke. Çendakê berê Zekeriyayê pijogê vîşê got got nahêlin yani alîkarî nakin rê pêşê milleta bidin. Yani edîne bikin heya pir welatî ciwanmerdê vê milletê han hene yani naxwazin dewre çîna bêkirin yani Müslüman bêkuştin ku rê hebe wî ji vê derê lêxin li ser Sûriyê li ser Lubnanê wê herin beşdarê wê derê bin ku şehadet xwe te nasîbê ê Filîstînekê bê nasîbê me jî bike. Ama em derin îro yek hevekî nahêle ji Tirkiyeyê bes Sûrî jî be. Bele. Yani ji vê aliyê ve belê hinek polîtîkayê em bêjin hê wê tesîra wan hebe. Yani em bêjin dema ku Rusya êrişî Ukrayna kir dewleta bi çi em bêjin gava pêşî li Rusyayê girt. Mesela em bêjin ji aliyê sporê ve ji aliyê zanîngehan ve ji aliyê bürokrasiyê ve ji aliyê danûstandinê ve her tiştî tiştê ji destê wan hat kir. Yani ew taxim û em bêjin yê Rusya tevî ji ewa xwe avêtin qedexe dan ser wan. Ew zengîn û dewlemendê wan ku di Ewropada hebûn perê wan tev boykotê dane serê bloqe dane ser wan. Danûstandina xwe xwe dikirin elê destê Rusyada jî hinek qert hebûn hinek em bêjin îmkan hebûn ew jî di ser Tirkiyeyê de hel kirin. Mesela Tirkiye vê qenciyê bi wan kir lê dîsa wan gav paş ve navêtin lê belê ji bo dewleta Filistîn ji bo xelkê Gaza xelkê Hemasê xelkê wê derê dewletên İslamê jî serî de em dikarin Tirkiyeyê bêjin Misirê Qatarê vana yani bêjin gavekî balkêş gavekî ku wê İsraîl çeteya terorîst bitirsîne ji xwe navêtin. Bi devkî jî êdî ev tişt venagere. Ev jî tirşî ev e 4 meh serda derbas bû. Pênc 30,000 insan hatin qetil kirin. Tiştî vê zamanê jî êdî gav nayên avêtin. Çi gavê ku İsraîl dilê xwe rehet kir ya jî ket dengasiyê bi berxwedana Filistîniyan ku ana ji dengasiyê de ye li hinek ji bo agirbestiyê rêya digere ew ê qîma xwe bikişe lê vê rûreşiyê li ser alema İslamê wê berdewam be heta dinya hebe wê ev rûreşî ser alema İslamê be em dikarin behsa hinek qetîaman bikin Helepçeyê bikin Hamayê bikin Derya Sînê bikin hinek qetîamên mezin hatine kirin belkî wê çaxê hayû gumana milletê pir pê tune bû belkî îmkanû şert û mercê dewleta rayedara pê ew xwe pê tune bû lê belê şertê îro em tê dane wê
bahane jî nade destê ne milletê milletê qismen belkî me dikar bibêje lêberê dewleta rayedara û yêk û hêz û quwet destê wan dane wê heta umrê wan hebe û heta li axiretê jî wê mesuliyeteke mezin bêne sûcdar kirin. Yani Tofana Aksay ez deraqeyê dixwazim çend peyva bibêjim. Wextê Tofana Aksay dest pê nekir te ji kîdan devletê digot dipirsî digot ez mezinê alema İslamê me. Digot ez serokê İslamê me. Ordiyekî ava kirin. İslam ordusu digot jêre. Te dengê kî te ji kî dipirsî digot ez. Ev ya çawa bi me de nîşandan wek li welatekî mije hebe û di wê mijê de tu qala kî bikî bê filan kes tu kî yadî wê bêje ez Ahmet tu çi te bayî xêrxwazim ez qencîkarim ez dosyê xwe dê me tu ji êdin dipirsî tu bê filan kes tu kî divê ez Mehmet ez însankî işte mêrim mêrxasim wiha me her însanekî ku bi navekî bixwe vedikin vê sahnê bifikirin Tofana Aksay ew mijahan wê mijê ji ortê rakir. Watê ku mijê ji ortê rakir îya wê însanê ku got ez mêrxasim kerem ki mêrxastiya xwe nîşan bide. Ew kesê got ez ciwanmerdim kerem ki ciwanmerdiya xwe nîşan bide. Ew kesê got ez xêrxwazim yani giş bi quweta me kerem ki binêr Tofana Aksa mijê ji ortê rakir. Îro rûyê wan giş bi me daxuya kir. Yani wan însanê heta do bi navê ku ez xwediyê alema İslamê me bi wê navê nan dixwarin pezinê xwe pê didan xwe di pêş de nîşan didan îro yek bi yek stî wan xwar dibe. Ji bo çi? Çünkü mije rabû. Îdî rûyî wî eslî çi ye? Ew bi me tê nîşan dan. Yani erê di pişt diwar de digotin em mêrin yani vê tiştê digotin lê aya dibe ya dibe tevekî we nedixwast cîhat li ser we ferz bû. Vana pezinê xwe pê didan. Got me dilme vebe em danê çi tofanî rakin. Aksa tofanî ew deriya li wan vekir. Kerem ki were tofanî rakin. Îro çi dibû? Giş qudumê wan şikestine di mala xwe rûşine dibe ya Rabî kes berê xwe nedime. Hatine vê halê. Xwelî serê wan be. Manewa ava Avatir be. Bernama xwe temaşanên hêja mesela Gazze me qismê Reşad Awî de xeber da bi rastî ji bo me meseleya herî girîng e herî muhîm e em timû daîm jî li serê xeber didin. Em naxwazin hînî êş û elem û derd û kullê Gazze bibin. Ev êdî li me rûnişt êdî wiha ye. Dünya wiha wê bidome wê çeteya terorîst êrîş bike û ew jî bêne kuştin bêne şehîd kirin kamê çi bikin tişî ji destê me nayê em bêya navêjin tişî ji destê me tê em ê xeber bidin em ê binivîsin em ê derkevin kolana em ê derbavêjin rayedara em ê wan binirxînin wan ser wan şermezar bikin belkî feydekî hebe ya em ê dua bikin bi madî û manewî em ê tiştê ji destê me tê em ê vê bikin em jî heta ji destê me tê dikin. Em hatin dawiya bernama xwe heta hefteyeke din bibînin xêr û xweşiyê da emanetê Xweda.